MZI Rimawi Huang clear to te in Zavine se by vekule Miki changte kania MZI Rimawi Huang in tan koran clear leta kar thar kan thling leta wa MZI Rimawi Huang chunga hian Rimawi eng kimaleng ve kan ti to kha MZI chunga zaithiamte chanchinthar kan ngai thak mei pia ba ka rampon lama zai chanchinthar te kan ngai thle dona chumi mei pia ba ka chuanin shwai tu te in mel shia tirna bi chiana hun te kan phang le don ni ola tuna chuan MZI Rimawi Huang chunga zaithiamte chanchina kan lutanga ama saber kan han puan tur hi bi mi remrot sangi chanchina ni mi remrot sangi chu thamasa te thamasa de kan han puang to chanchin te kha music video moi tak me kha ron mi puida tang khan ron chop chok to YouTube le LPS3 ate kan kan en to ni kha tuna po yen he tuna hian recording atile me ka anzo to zo kani music video hi tuna should make zo kani recording atina mun hi EME records ni in a music hi thang boya ni thang boy ku chok chu moi don ti kha handring le phot mai ula thang boyana uluk tak meya music an equal vel hi chu moi thina ni tro chuanin a music video an shoot na mun shim po hi atun lai chuanin mangna satania moi me hlim park khania lalsa vunga park ti te po khanin kan soi theyang chutro ta hian moi do men an shoota videographer hi kan share lar mai RDS shot khania RDS hi chuan music video tam takha alo mizo mi puida tan lo chop chuak to moi mai khanin a shoot tin ani kha tuna mi ramrot sangi music video thar tur po hi amoi le view tur khan ngai le phot mela he la hi merina lersia phwa ania la hi kan shiat enge love song lampang khan ilo ngil ni omlo chan tluang ti hla khania he la hi fam ngai hla ania moi zat main mi ramrot sang hian aron sa chuak le don ani in lo ngai venanga YouTube lama le LPS lama in lo ngai ven don ni ole mi palama kan lut vele thunga zomuan sang chak chuak chuan tuna hianin music video moi tak meron chop chua sakle to chuwa hela hi katong ma na ti hlania moi viau don ni hela phwa tu te mi pakhat kut chuak ani lowa John L Chong thu kan shetho metro ni pokha zaithiamte tuna hianin pohi music video thararon nei trep to le ngalani John L Chong thu le zari sai lo de phwania hela hi katong ma na ti hlaya moi viau don ani recording studio hianin musica mundana abela moi viau tur han ngai la videography lama hianin Francis Mar ku chuak ani vele thung doni hei hi zomuan sang la music video pani na turania dam chuanin hei kan hmule wat tur han ngai YouTube lama le LPS lama de po pron play le choi dona in lo ngai venanga zomuan sang chak chuak ki zaithiama kan share to angkhan hei tuna hian music video pathumna tur pipui de tan ron chop chuak le toni in lo ngai ven doni MZI Rimawi Huang clear me kani hip hop lam ngai na tu te tan khanin heis fana hianin mizo de tan Rimawi ngai na tu te tan tiang hip hop la hip hop engte kan ti don chamchi yang khan yang chu moi tak me kharon chap chuak le to ani hianin music video tuna hianin YouTube lama le LPS lama khan ron chap chuak kan ti to kha tun lai tlei rola chona tlam ha me YouTube lama hianin en thein om to en du tan khan upload atang hianin viewers pokhan tam ngal me kasi video production aning hal nge hei December fana hian nikum khanin music video monom tak mei base na nen ti kha music video khalo ti chuak to nge ni kha YouTube le LPS lama khan lo ngai ven ula YouTube lama phe kha chuan in lo en non tluk me don ni MZI Rimawi Huang clear me kani ole tuna chuanin claim in a ben lampanga kan lut chho vele thunga Davida per khuang te kan la she chho me Davida per khuang te hian in music video ma sabber an ti chuak to kha tuna hian an ben hi nikum sang ni som pariat khan in inform chho khania Arise 2018 a khanin lomon kha pani na an lang nge ni khan chuanom view me an ni hian thiam me an ben line up te ngai thalok teng an vocalist hi ben ani in guitarist a hian RS ania an bassist hi Manu ani in an keyboardist hi Zovania an drummer hi Zorinania studio hianin mi an bel hi Kings and Prophets hi an tunlai chu bel nge mangtun tam em kha tuna po hianin Kings and Prophets recording an ting heng he video hianin an videographer hian nun lu picture khanin a shoot sak nge ni hela thimata enga ti hi an singer phwa ania bena phwa khani chu athiamina thlu hi moi me video hi monom boka and du tang kha chuanin YouTube lama khanin lo thir thei don ani in lo search topanga Davida per khuang ti khan han search top mai YouTube pa khanin in zong hungal don ni in lo thir non tluk me don ni in nal ti zong ani chuan
MZI Rimawi Huang ithlir me kani mi palama han lut vele thungila MZI Huang chunga zaithiamte nga chuan John L chong thu hi chu kan puang jing mal toi tro zai na saboka tuna ahlathar ming hi sualna khurupui ti ania recording le videography hi Foster Recording Studio kutsua kania moi viau tur han ngai la soundtrack hi te forte khania kan shiat chuangin Lathar bu numbers and his somga pasari na khania he lai moizet me khana ron satsuak don in John L chong tu hian a music video shoot tu rakha and wardrobe velam boy pui lai te pok han puang he tuna chuan music video moi tang mai mizomi pui de tan ron chopchuak le to ani no clear chau don YouTube le LPS 3 khan lo chang char ro MZI headquarters khozol lampang atengin news dom tak mai kan han dong lea kan han puang chun zom nga langa MZI headquarters khozol te khanin ni somni pathum thlathum sang hi som pakwa tun thlani chu khan charity open air concert tanga ansum mu chuwa te kha khopui chung mi har sa te hena khan an sem kwala heng an mi champui du na nei thinlung pu zai thiam te chunga khan MZI headquarters khozol te chunga khan MZI general headquarters ten lom thu kha an shil khang nge a MZI charity mobile open air concert hi khozol chunga khanin mun juka kha ni somni pakwa tanga ni somthum in kar khanin ne ania he concert zo nu lokhianin shwai tu thar kha an thlang hal bokani an shwai tu thar te an ming kan puang chuak lokange an president a hian engineer R Moya ENPEME kha thantlin ania ani hi khozo division a khana oma vice president a hian Jerilal Muan Puya an thlangtling boka secretary a hianin Bilaram nga ka thantlin ani boka assistant secretary a hianin VL Denia la thantlin ni in and treasurer a hian Lalming Lunda manager LTM filling station ka thantlin ani boka financial secretary a hian Agnes Lalmun Siam ite thansua ani bok ani chuanin khozol lampang hian project hin nga thathei viau mea hei tuna po hianin an project an nei meki electronic drum set tuak tekha ania nakum sang hi somni hianin khozol MZI kum somthum Pearl Jubilee khalo ni vele to bo hei po hing lom ngei tumin tuna hianin anin buat sai me kani music video an siam boka tuna hian siam me kani boka an OBZ ngami pi Agnes lang mun siam mi chuanin music video pali ama la phwa hlir buat sai a tuna hian TV le YouTube lama khan da thoi tumania in buat sai chome kan thlir thei bat don ani ka tlei thei lo ti le dal parwat ti te ania chuanin hei kan soi tuang khanin he la hi Agnes lang mun siami phwa khania recording studio hianin dinpuya champhai videographer hian Jerry Ralte ani hi Jerry's video and photo khozol vengthar khania hemi la hi katlei theilo ti la khani nge ni chuanin anla pakhat le hi lalpa ruat ti ania song composer hi kan soi tong khan Agnes Lalmun Siami khania khozol harmon record studio ni vele thunga chuanin ani kha khami recording studio ni tu kha din puya champhai ni in musician a hianin Moana Kholshing photographer hianin Jerry Ralte ani vele thunga ni hi Jerry video and photo ti khanin aming hi dang nge ni ole khatizong kha MZI Rimawi Huang chunga MZI zai mi te chanchinthar kan hangai thak thei chunia rampon lampanga zai mi te chanchin toite te kan ngai thakwa le doni mizo zai thiam te chanchin MZI Huang chung mi te chanchin kan ham puang zo chi atuna chon rampon lampang kan puang vele thunga India ram kan ngai san mai India ram mai pon leloin khovela po kan ngai san air man chanchin ani atuna hianin Marvel kan han tiz Marvels ngai sang tu the kan tamani tro comics lampang kha ngai sang tu kan tamatuna hianin tong sang khanin la kha record chawani tuna hianin tong pathumin Hindi Tamil le Telugu in soundtrack kha siam to hemi trailer hi release thoi ni dona tun thla hian release ni dona ngai event tu kha nga ni khovel le mun sang India ram mai pon le wanti to kha rampum pui khovel mun sang mi te shiat lo India na kan chuan to lol khani MZI Rimawi Huang ithlir me kani tun nai lokanin Kids Choice Award kha semalo ni le to tro kumtina semthin khania hemi Kids Choice Award hianin Galen Center Los Angeles khan semania Shawn Mendes Taylor Swift le Maroon 5 ta music huanga award dong langsar zwal te khania music industry acha berten award an donga ami mala langsar ber khachu American singer kan lo puang to shin MZI Rimawi Huang apo Ariana Grande khania 7 Rings
kha atatu vel kan ti to kha kamia khanin khami last atu khanin favorite female artist award kha la a so ala hit tak thank you te chuanin next to favorite song atan khan thanani bok ani chuanin Canadian singer Shawn Mendes to favorite male artist atan thanni in American singer Billie Eilish chuanin award ngai hlut ber favorite breakout artist adong thung ani Taylor Swift chuanin favorite global music star ni na haule a Jojo Siwa chuanin favorite social music star award a hum ho ve bokani Maroon 5 te chu favorite music group atan thanan nia kan du tlang ani ang chutro favorite collaboration su DJ Khaled Justin Bieber le Chance the Rapper le Quavo te chuan dong bok ani rampon lampang chanchinthar ngai thazel te ang tunlai me chere para chuanin alar ber kan tilo theilawang chutro ming hi cher chiang em ani tunlai me chere ber lar ber ti thei ani hi chu Cardi B kan la tho metro ani hian a hring nun chanchin ji ana tur le khabu autobiography khatuna in zia turin Twitter a khana post nge ni mi autobiography an zia hianin mi tam tak hian hlokna ansar chuak thina ni ina chanchina zia po hian tam tak chuanin hlokna kha ansar chuak vele don ni kumin Grammy Awards best rap album lo dong tu Cardi B hi the Bronx New York ka khana lo pianga apa hi Dominican ni in anu hi Trinidad mi ani thungani retheina kar Salian ani a atlei rol chwa supermarket ate thokin enge sum kha de chuak tur khan nasat takin lo thok to kumsom pakwa ani tangkhaning club at pokhan stripper te lo ni to ni sabrama te hi chuan kumsom pare tan tling hi chuan mani kutke din hi antum tlang puya thalai hi Zoram ang hi ni lo Zoram ai chuan kumsom thuma hi mi pa phe chu kan puitling tran chau mati me tur khani ama rod sabram anga te hi chuanin kumsom pare tan than tling to hi chuanin mani tla phal thei mani ezong thei khatiang khan ni to thina bangin ani po hianin hei kumsom pakwani khang club pa te stripper te ni to supermarket ate po khan lo in hlo na satoni tunai chuan hotlin na chang chho to hei tunai chuan khovel hriat lo ni to ni kha kumsom ni paruka upa kha lo ni ve to autobiography a hianin remoi khovela inward chwa ma anun zia zinga khang kumsom paruk mi lekani laya geng azum chungchang te po kha chipser taka azia nge kharina ya fans thian hei hi autobiography hi an nga khlel to me social media po khanam vorna satoni hemi hi fans te khan phur me chher chakin tu te po me khanin a ming hin lamman lam to me ni ngai thak chun zom zel teng kumsang khat zakwa somkwa paruka album saber manga Grammy Award lo dong tu Fiona Apple chuanin album tharabuat saile me kani Fiona Apple du tu tang chuan chanchinthar wa ni te lul em tro Fiona Apple hi 90s top lama khan zaithiamte pianist lo tling tak me khania khati hun lai kha chuan mi zo thalai te jinga po khan amma du tu tam takan omani khatro hun rei takare wanga anni hi chuan re tlang lo thina ni mi zo te hi chu pasalte han ne ya engmoni de uleka na ten han ne hi kan han re ngal an ni chu an khat liama an tuina hian hre chianga an re rei an re bo thin lawa an ron lang le thini hun rei takha are wangwang me ama ro chu kumin January thatop khanin kumsang khat zakwa somkwa poko a hlalui I know ti chu King Princess nen khanin record thar le an ti chuaka tuna hianin ama studio hian album third tur kha aboi puile me ka hiam puang chuak to nge Fiona Apple star tu le du tu a fan satang kha chuanin thulo mom kha atling ani rimoi lam le lemchan hantia chuanin talent nei thatanga ne vai thiam tur kha chuanin Korean lamba khu chuanin anin zirtirna sato lemchan te lam te le rimoi tum thiam te kha anin zirtirna sal to an actor te ho kha chuanin thiam kim kha an du to ni Mizoram chunga te chuan ani lawa sapram ba te phukhan ani thawa hetianga hlotlin na hetiang kong sang dong tu hatunge kha kan la hriat kha J-Lo khani tro Jennifer Lopez kha chu film lama te rimoi lama te le lemchan khovela khana hlotling ani kan hriat do kha chuan ani hianin unisari khianin concert kha atan le don ti kha puang chuak to nge ani hi chu apui ani tro kumruk chuang tour nei to lo huin kum somnga tinden chanin J-Lo chuani US pum huap tour hi Live Nation in enge a produce dona kumin lipui chunga o dona ni apui rem via wang tin Lopez hian an American baseball player retired to kha enge mingthang ani kha kan hriat kha
Alex Rodriguez neng khanin March thlatir khani a in hual nge nge a tun hi erotatan avoi ni na turin jelo hianin tiam tlate ti kha avoi li na ni to ni sa phau te hi chu o tiam tlate ti khan nei pui jing viau me a he chu mi zote na kan copy lo tur zinga meaning ga shia milar te style kan copy ni pon o tiam tlate ti kha voi li voi nga vel ti pui lo tur o oh Metallica ti han soilik to khazan lo phuswa to khainom karinga heavy metal band choi thailo ani tron ni khachu oh tuna hianin an live album S&M chuan kun somni tlin na polin concert an nei tur thuan pawng le ta dup mai he concert hi Chase Center thar hon na grand opening September ni sari nei tura khana ni don ani orchestra lar San Francisco Symphony nen kumsang khat zakwa somkwa pakwa tho hona khanin metal fans te ru apot chen na sahlea maro chu khan live show album an siam tak kha Grammy nomination in muin award tam tak a hlo chuak vele thungani kha khovel ram sang sang album shal that tak ni in USA page 1 in 5 times platinum certified an lo ni to nge nge kha tuna hian Metallica te hi o du tun la tam em bem me a thlai te jinga point shlo tam takinom to me the ama ro chu a hun lai du tu te hi chuan tun thlengin a hla hi an langai thla bur rengani ole khati zong kha tun tumata na MZI Rimawi Huang chunga ram chung le rampon lama Rimawi chanchinthar kan ngai thak thei chu nia ole tuna chuanin MZI shwai tu te mel thriat tirna bi chen na hun kan hmang vele thung don ani tuna chanchin kan ngai thak tur hi MZI Vice President Pulal Engmoi chanchin ania uluk den lo ngai thlanga alim thla te kan thlir ho don ani Pulal Engmoi hi nikwa thlasom sang khajakwa somruk pahnia CI thula late le zai thuame te inkara lo pianga unau pian pui pasari aneya an unau mi pa pathum le meichia pali an nia an unau mi pa pahni le meichia pakhati namboral san to ani kum sang khajakwa somriat pakwa khanin nupui zaithiam Zoram lianin en March ni somni panga khan anin neya fa pathum le tu pakhat nein tuna hianin khatla I san cheng me kani an fa te chu Esther Road moi Ruthi Lorin Feli John Zothan moi le antupa Nicholas Lorin Zualate anni Pulal Engmoi hi MZI a hian shwai tu ni reiber ani to a chung shwai tu ni to na chu president senior vice president treasurer information and publicity secretary advisor executive member te aloni to a MZI tan hian thanem ngai thei tak mai ani a Zaimi Datan recording studio cha tamlo wangin mi sharing chungchuan in recording studio siam cha atia JER recording studio adin ve a zaithiamte nan chorle a zaimi tam taka promo na sa hle ani ahun la hian JER recording studio hi alar hle a MZI hi Paul ani angin chaklo lai te po nei ve a chung huna chuanin pu engmoi hian a chiat ber lai pon alo khai ding sam thin ani music hi atui MMA anu zo sang liani zai album tila po hi ama produce de vekania zai lama tun thlengin na satakin a choi om thin ani tin pol sang a shwai tu te polo ni to a Bullet Club Aizol Thunders din tu te zing mi khani nge ani assistant secretary na oma chumi nuwa chuanin chief in om le ani cherti he tui pui bok ani
pulal engmoi hi thenrual kom thiam takle panelom takania zaithiam tam taklo promote tu ni in ama bela an ina te han thlenchil top te po anom nualani anu pi zo sang lianin en hianin tu thleng hianin zaithiamte promote tu anani zela tin MZI a hian anin troi om thadun em me khoi hmuna pokal se anu pa hianin MZI tan an thok chuak dun rial thin ani MZI mason na tur hian thei top chua mi kan ti to kha MZI mason na tur du mi ani a hemi pialama hianin athoka thok mi ani na hi MZI member chuan shria in tun thlenga MZI shwai tu lani zelin MZI shwai tu rei ber ani pha hial ani pul eng moi ang shwai tu MZI nan nei hian chuang hlea an thamon pui hle bok ani MZI shwai tu ani chunga chak tak le risel taka hun man chho zel theinan MZI rimoi huang chuan du sakla sang ber kan hlan ani ole khati zong kha zaina hun kan ron man thei chunia karle lama ngai te in kanin tong le nga hun nga ya hun nga ya chanchinthar kanin phal ngit donia milo thir sak le ngei donia MZI rimoi huang khir tu te le LPS khir tu te in zawain mangtha mutui vek ule